filime yishyuwe n'umuntu bita Hakimu. Abantu mureba filime online muramuzi neza cyane 5/5. Mu gihe muzanyandikira mukambura mujye mwandikira Hakimu. Ubwire nimero za Hakimu 07 40 76 889. Mwana amavuta atangiye kuncura ariko harimo hagije yadusubiza kuri base. Yego mwana ari moto arimo hakuno n'abana batwaye indege Sukhoi. Mwana ndabona indege itari buze gusubirayo tu hakuno. Filime witonze bahise ngo come out fighting. Hari uburyo bumwe bwonyene bwo gusubiza iyi ndege mwana. Yego Mike we ariko ndacyafite mu benzine kandi urakoze kunyibutsa nanone umusa. Jemba ndi gukora akazi kanje just doing my job. Hakuno filime sana ari mwana reka dukata dusubireyo. Let's head back. Roger that. Bana bakata indege basubiye kuri base bisa nkaho bari muri patrol cyangwa kuri patrouille. Bakata indege ni za ndege zinambara z'iyo myaka. Kwereka hakuno ko bakaza basubije indege hehe kuri base. Hari gari ya moshi yacaga hakuno. Gari ya moshi ya gisirikare paki bitwaro. Mwana uzi n'ikindi Mike? Iriya gari ya moshi iri hasi kiye kuyidepasa mpita nyishyira hasi hakuno. Bana baba bari kuri patrouille. Filime witonze bahise come out fighting. Nibyo zina rya filime. Roger that nari umusa ariko gira faster. Benzine iri kudushira nanjye iri kunshiranira gahumba utuje hakuno. Sawa mwana niyo bavuga ubwiye ngo tugire bwa nyine nimbiri kudushirana. Bana bapfayo tegeze yo myaka tegeze urugamba. Filime ni ya Hakimu simumuzi. Hakuno banza turi tumuhanda wa gari ya moshi gwa gari ya moshi renga umuhanda. Nuko filime tuyitangiye gari ya moshi renga umuhanda ipakiye intwaro ipakiye ibiki n'ibiki byose za tanka burendi zirirenga. Kandi ubwo indege iba yakomeje kayijugura iba yakomeje. Mwana niyo mpamvu njye nkunda guturitsa za gari ya moshi. Ewana yo just in time. Mwana tuyirasiye kugira just in time dukubise tubangura tabakata indege berekeze kuri base. Ubu indege mu rugamba irindwa mu Roger that umusa. Tugire bataragira bakagira batabaca. Isa benzine irenda kubashirana. Rebe kumva uko bari kugenda raka iyababonye drone y'ikirere. Iyi ni imigi y'ikirere mu kirere irindwa mu bito ko bari kugenda babona ifoto wa mbere muri tagati. Fire masasu. Mike bamukubise icyo bita urusoro. Drone itikomereza. Iyi ni mbi irindwa mubi mu rugamba. Za Sukhoi ibirwa bakatisha mu kirere cy'abandi. Sukhoi bajya kuzikoramo imbabura. Harya yindi barasiye urubaveje mu Sukhoi bajya kuyikoramo imbabura. Hakuno si yari imeze gutya. Si yari imeze gutya se Sukhoi. Rege nuko yahanutse yarababaye mugenzi we bamushyize hasi bamukubise ikintu cyitwa urusoro kandi nayo drone iracyamuriho. Faya drone nakubwiye ngo irindwa mubi bamusharuraho. Benzine itangira kumenya hari hanasigemo gace cyane. Mayday over. Ini bita bro over. Mayday Daje muzima na mu kirere. Kandi drone muri inyuma hanira gukubita zigakamwa zitanye. Hanira gucinya babyita kugucinya ubundi. Iragukubita no kikakurenga. Drone irazima. Gira gutya bashaka kwishutura sinzi. Drone muturuka imbere iramutera. Engeka indege. Drone imanyura moteri. Gwa yimanyuje ibaba rya moteri. Bose bajyane hasi basi. Hakuno agasani. Nuko filime tuyitangiye. Hakimu menye yanzaniye filime ya danger. Hakuno rebe. Funguye parashite. Come out fighting. So kari kuzurwana.
so kuzurwana vayo turwane mu magambo make ni nyirankabari umwana nkawe. Redbox Release presents Analiza Empire PMI Worldwide presents ni karasharamye muvugana urumva The Yano Productions tubonga tugaruke hakuno. Karen Lutz ndaza kumubereka Mura ndaza kumubereka social murayonye hakuno. Dolph Green muramuzi ni icyamamara umwana w'intambara. Michael J. White muramuzi yagukiniye za Blood and Bones mifupa ako ayisubiramo we. Tyrese Gibson nyirumudoma muri Fast and Furious muramuzi. Come Out Fighting wina ari kuzurwana. Weditinze filime bamwita Seven Maestro. Galen Smith McDinnon hakuno bari kugenda. Hey, filime isohoka rimwe mu myaka nka senkisa. Sinababwiye ngo nta filime mbi nzaba aho kugira mbahereze filime mbi rero. Sibye ko atari niyanjye yinjiye umuntu wayishyuye bamwita Hakimu yishyuranye n'ikindi gihinde kimwe ubu mukanya nacyo ndabatama. Se kuga 50k yishyuye siyemereye filime ebyiri si nyinshi koko. How much further you reckon these white soldiers are? Should be just up ahead. Mwana harabura igihe kingana kigo tugeraho bari abasirikare b'abazungu baracyari imbere hariya. Mwe muhamagare Hakimu kuri 0733 4076 88 abahe filime kugi. Abandi bose ni imbeba nagomba mbazi wapi. Hari abandi jya niyumvishka ngo ducuruza filime online baririmbyi. If the mines don't kill us, you're driving. Mujige wadutwaye neza ukareka kugenda udusimbukisha ibinogo. That's exactly what I'm worried about. Chema ngikishijwe n'ukuntu twara mujinga. Can't drive worth a damn. Ain't my fault these roads are hard as hell on the training. Nene karama kosa yanjye ariko nibi binogo biri muri iyi mihanda. Just keep us straight and true. We komeza utware utuje nta kindi ngusabye. Yo check yo. That's exactly what I'm worried about because you can't drive. Nicyo kimpangayikishije mwana. Worth a damn. Ntabwo atwara neza. Hard as hell on the training. Nene karama kosa yanjye nibi binogo biri muri uyu muhanda ariko. True. Ngakomeza utware. Let's do it, Lieutenant. Niko ari kwiteka babimeze rito na nge nditware nta kindi. Hakuno. Sorry. You figure this is the last minefield we're going to have to clear before we push into Bellicor? Oh, Army don't like losing tanks. Hakuno rebe. Yeah. Sawa. Let's send in the dark-skinned brothers. They don't mind losing us. Kiza bari abaginga tubarusha n'uruhu rwiza ni ntago batugarukira. Crackers in the back of the bus. Ntago bakwihangana batubuze nako sorry. Ain't no Igira icyaza ariko boss. So we're trained to do, gentlemen. I'm just glad we're in the fight. Twatorejwe gukora ikimwa. Gihe kiza nuko mbacimishijwe nuko turwana. Hell yeah. Sawa. Yeah. Yego hell yeah. Bless this jeep and get us safely through this minefield. Iyi modoka ubwo idufashe tugezeyo turenge muri izi minefield. My enemy who strives to vanquish our divine mission to restore. Mbere yuko mwanza tubona kadukubitira mu mavi. Tugende tugarura amahoro mwana bagiye mu butumwa bw'akazi. Amen. Yeah. And Lord, please provide us safe passage in salvation. Mwana tubabari ukatugeze iyo tujyanye koko ni nkanjye nicaye kuri vola. Amen. Amen. I don't think it's how the Mwana umusa. Lord work. That's why we find them and disassemble them. Gorega bari ngombwa ngo ubone ibisasu niyo mpamvu tubiga twe tukabivana mu nzira. Just bury them at night. Bari aginga b'abadage babishingura nijoro. White boys don't like that finding them at night stuff. Niyo mpamvu n'abazungu batabikukiraho. Salt, if the mines don't kill us, you're driving. Wa mujinga n'ubundi nazamine nizitatuca natwe uburyo utwaye biratwica. Salt, that's exactly what it's because you can't drive. Cyo nicyo kimpangayikishije. Ntabwo watwara neza kigori cyo utwara nka gaheze yo yicaye kuri vola. Intambara ziravuka ejo bundi. Lieutenant. Kuteka nge ntwara mbyiteho Liyetona. Hakuno igisirikare cy'abirabura ariko b'Abanyamerika. You figure this is the last minefield we're going to have to clear before we push into Bellicor? Oh, Army don't like losing tanks. Mwana biraza kutugora mbere yuko twirukana ba Bellicor. Yeah. Yego. Let's send in the dark-skinned brothers. They don't mind losing us. Ikiza nuko bahereza twabirabura mwana kutubura mu rugamba tugapfa ntacyo biba bibatwaye. Bari kuvuga abazungu. Ain't no fair you want to ride. So we're trained to do. Shaka gutwara. Mujinga watoreje. I'm just glad we're in the fight. Jene ushema no kurwana nicyo twatorejwe. Sibyo mwana. Hey yo. Michael J. White turamubona. Safely through this minefield. Help us strike down our enemy who strives to vanquish our divine mission. Kiza tuve hano muri izi minefield bari ahantu nyine bwa butaka wabutezemo za land mine. Prosperity in your mighty kingdom. Tugere mu bwami bwacu bukomeye.
And Lord, please provide us safe passage in Mana yacu, Mana y'isinisho, udufashe utugeze amahoro, ubuntu bwawe bubane natwe, badutware neza. Amen. We're supposed to work in a mysterious way. Yeah. Mana ngikora mu buryo budasanzwe da muri mysterious way, sibyo? Yego nyine yego. Hano n'utwaye, ariko atwaye nabi. Atwaye nabi. Yewe. Nubwo rwose. Hakuno. Ebe. Ageze hano. Abirabura baje mu gisirikare cy'abazungu kundi. Hakuno rere. You guys wait here. Mwe mutegerereze hano ndaje. You guys wait me here. Ndaje. Ndaje sha. Ebe. Hakuno. Sirikare. Can I help you? Yes. Ufashe. Yego Liyetona. You're late. Wakererewe. Sorry, sir. Barenye ko. This mine needs to be disposed. Iki gisasu kiri hano turashaka ko mugitegurura. Yego nyakuba. My job. Nako niko kazi kanjye. Nanjye ndabizi. Do you think I know it? Urakeka mbizi? Yego nyakuba. We'll take care of it. Naza kukita icyo gisasu ntari. Hakuno n'abasirikare. Fucking cleared this area for any enemy? Ndagira ngo hano hantu none siko muri kuhatunganya no kubera. Yep. Hari umwanzi mwafite yego. Do you think we'd be here if it wasn't cleared? Urakeka twari kuba dukora iki iyo hataza kuba hatarimo ibisasu? Just get this cleared, Lieutenant, and then we get na wevanamo icyo gisasu. Tubone uko tuvana tugende nyine dukomeza urugendo. Hakuno ngo harimo ibisasu. Are we clear? Turumvikana nje nawe. Are we clear? Yego fandi. Hakuno. Ekipe y'abirabura bo bategurura ibisasu za landmines baba bagendana nazo cyane. Hakuno. Ariko barabizi ko abazungu ngo nta mpwe babafite. Buriya niyo mpamvu nje ndi umufana wa Rukara rwa Bishingwe intahana batatu rwa Semukanya nyir'urugero uvuga nk'indamutsa kuva mu nkomane za Hey. Hakuno. Hey. Bangabo uko bahagaze hariya hakurya bagiye gutegurura abari kubabona. Tukire bataragira mwana. Hey. Hakuno. Nimba ari umutage nimba ari kimwe mu tukire mbereka. Bana bazamura imbunda. Dore icyo bita umututu w'imbunda. Hey. Uratse. Shiramo ibisasu. Dore igikoresho. Bana b'abasirikare. Hakuno. Hey. Baje gutegurura mini irimo hano ngo yafunze inzira ku buryo bari ababuza aho baca. Harimo za landmine. Harimo za landmine hano. Nyir'umudomo. Niwera ni Tyrese Gibson mbonye. Hano bazungu ko mbona batishimye. Wese washimishwa n'icyano urabona ari iki gishimishije. Sawa. Izo cyane. Hakuno gutegura landmine. Found it. Ndakibanye igisasu mwana. Marking the blow. Ni ya tolamine. Oh, we're gonna blow it. Tugiye kwituritsa rero kujya udukomeza. Sati. 1 pound of HG. 1 pound HG. Ubwoko bw'igisasu. Sati. Yego nyakuba. Mbico bataze aruba pite do. Faya! Batara! Tegurura ibisasu. Bico bita umwoko. Faya! Sasu! Sasu! Bico bita isasu. Bitara yeze ziranihira twaje ntwari twaze. Hey! Nanu ziri cyane tugere. Amashini gani! Mashini gani! Wihaguruka mu kigo w'ibikigori. Uri ku mutwe. Hey! Bico bita amashini gani biraseka. Hey! Umvaga twenge ka mashini gani. Umvaga twenge ka mashini gani. Mwana tugomba kujya kumufasha. Tujya gufasha Sati ni mugenzi wabo wari wagiye gutegurura igisasu tugireba taragira bakagira mwana hakuno babana bari message command mwana usuri kindi tugiye kwataka ya going to attack tujye kwataka tugira noneho nitumara kugira bagira tutaragira mwebwe muri babiri rugira gutya bana bahita bagira rimwe bari message command batumva neza cyane undi naye kuri machine gani umbica bituma tutu w'imbunda Bico bituma tutu w'imbunda mwana nawe fata AK-47 yiwe fata AK-47 yiwe hey. Hakuno
ni muri landmine butaka harimo za landmine do genda nabi hano usigara hano ugize ibyago urayikandagira irakujabura hakuno uzamuturikiye mu matwi hey hakuno umusore zamuturikiye mu matwi zirayamena tangiye kureba agafoto ka Shushu Bey ka nyina wa Jambo we bandi ni ba nyina wa Bango ndetse yamuterese bimugoye none utuniga turaza tuje gutereta karaza n'urutwe kareteta wa mugani wa Dani nanone hakuno fata grenade yehe gira tugira bataragira bana bahita batakira rimwe kandi mwabazimya station tugiye gutatana hanyuma tubakubitire mu cyuho nta kumanika amaboko muranyumva yego nyakubaho yesa hakuno hey Naemba nifite Shushu Bey none kaniga karaza n'urutwe kareteta kaje gutere hakuno ebe hakuno baje kumuvanayo cyari cyarenze umufana Everything okay, sir? ibintu byose bimeze neza nyakubahwa ni abafande bimeze sawa hakuno hey urusaku n'urwiki ni bazuka munzaniye bazuka hano mbereke Elison hakuno shyira hakuno bazuka mwana tugiye kugenda duce mu buferege muhite murasa muranyumva kire tugira bataragira none bakagira tugahita tunagira hakuno nimba bwira ngo tugire ngo gahunda arabari on the mark murase ngo uhushe gatatu kabiri bahisha amatwi mwana tuzamuka over the top bana bahita bazamuka kandi birukanka hakuno faster nk'abazimya station nk'abenda umusazi bundi yaguhaye ugira vuba atarisubira utarajagura hakuno to yakuba abatama grenade yapu hakuno to faya mashinigani hakuno abanabo batereka mashinigani hakuno bita stand hano therapy torisheni ya mashinigani faya hadui bamukozemo akazi to faya bana hakuno bana hakuno haduye bamukozemo akazi sha mu kanya nkako guhumbya reptilime sikikiriwe tukire bataragira bakakira tukanagira ariko duhite tunagira banagire batazagira ngo ebe hakuno hey maboko hejuru I said hands up. ndavuze ngo amaboko hejuru manika agatambaro k'umweru hari abamanitse amaboko Hands. Let me see him right now. amaboko yose ndashaka kuyabona none hejuru hey Listen gatinze abantu urugamba bararwirwaniye wabangaye none ukuntu abirabura ariko tuba tudasanzwe tuba turi abarigendi tuba turi abantu badanje baratuza ariko twebwe ni Yerusalemu ubundi abariyo gahunda twe baratuza hakuno basa yo kurya baraza bakarya igikomando n'ukurya udushyimbo utuntu tw'impungure to nibyo kandi ntago byanengise mwana ibi nibi Like go shit. I can't eat. bimeze nk'ari amase y'imbata mwana ntago nabirya nje I ain't seen you eat all day. nje nabyo narya byarutwa nkabwirirwa umunsi wose nje nabyo narya That's even worse. Stop it. Stop. tangira kwisaza hakuno
nabimamye namwe abajinga hakuno rebe robineto nizo za dushe nizo byose gusa yuko ari habuze gato rimwe ritanga abiri ajano sirikare ni Liyetona ufite agatwe kameze shenge nk'iyububura do ufite umutwe uteye neza nk'uwa bidiye mutwe bidiye mwe mujya mubona uriya mutwe watari uw'iterabwoba iyo bavuze ngo umutwe w'iterabwoba n'uriya baba bavuze ubundi ikindi bari kwitekereza shushu be wiwe If what I could found some real egg. mwana ubu nta hantu umuntu yabona amagi ya nyayo kweri do ajana You did right. wakoze fresh mwana. But sometimes when you're right, you're wrong, and when they're wrong, they're right. gusa rimwe na rimwe iyo uzi kuri mukuri uba wibeshye kandi iyo uzi ko wibeshye hari igihe usanga uri mukuri abandi aribo bibeshya ahubwo. We got no control over it. I figured the best we could do is not fear it. We got no control over it. I figured the best we could do is mwana ntago tuba dufite kontrole y'ibintu byose ariko hari icyo tuba twabikoraho tugakomeza tukajya imbere forward. Mwana. The rest of the cards they have to fall where they fall. ubundi ikarita yawe yanyuma uyikina ari uko ubona ko byanze umve amagambo Way to fight a war. byanze bikunze ufite uburyo uri burwanemo intambara umve abasirikare babuze gato yukare yarapfuye muri landmine bamurasheho umuriro. Stole myself. amagi ya nyayo yengeye harayo n'ibye yebe akuno sirikare baba bari muri kampu ugamba iki n'iki kandi uba ugomba kuturya uko utubonye agatsima ka kawunga karimo amazi gashigishe nk'agakoma karenzamo impunguru kavangitiranya n'ibiki byose. It's all right. Hell yeah. mwana ya nama jyanyo cyane da mubeshye se akuno bana sirikare Put your name forward for your battlefield commission. mwana ubutaye izina ryawe uzarikira imbere ariko nitujya mu rugamba nawe wigaragaza. Why is that? kubera iki se? Because the army needs good black officers. kubera yuko mu gisirikare bakeneye abafande babiraburereka ariko njyewe That's right, Red. niko kuri red mwita red byo ngusabye nawe wabyiga uburi ugiye imbere mu rugamba n'abafande abagaba bakuru batanga amapeta arakubona akavuga turiya mwana yarwanye neza sha mu muhemba kantu bagashyira ku rutugu babyita inyota bakagushyiraho inyota. Look, you don't have to accept it, but you do. mwana ntabwo ari ngombwa ngo byakire ariko urabikwiriye wabyanga wabyemera tekerezeho. zungu aramucira reba ikigoryi cy'umuzungu kiba kimucira ariko Loot officers. weterera isari afande ikizungu. I don't believe you heard the lieutenant. nizere ko wumvishe Liyetona ibyo akubwiye wamushenze. We don't salute Negroes. ntabwo tujya duterera saramaniga mwana ba Negroes mwe muri inkende zo muri Afurika. Salute the color of a man's skin. we ntabwo ipeturi salute ntabwo isaruri iterera uruhu rw'umuntu yambaye uriterera ipeti yambaye. Lieutenant. uraterera isari Liyetona cyangwa ukuri ryinyo. arabana nyine ugomba kubana namukubita respect aramubanira ko abarimo n'akantu k'akajinyori kiruze kiti nge ntago njya nterera isarama Negroes man baba nafitemo akantu ka racism do. So hard. ibyo byari bikomeye wamushenze. was that so hard? Get back to work! murareba ibiki mwabajiga mwe musubire mu kazi. sikigeri we ya nyine abamutereye isari kubera kanamurusha n'akantu k'agapeti n'ubwo ari umwirabura ni Liyetona Dolph Lundgren uramubona arinjira arabana. Hey Sergeant. Liyetona Sergeant. Well, I'm up my elbows in logistics for a push into mass. iyo mini nk'inkokora yanjye bariya bajinga babanazi baramvangira Seems secure bus put together. so nkaho za bato zacu zose ziri kurugenderamo. Party for some crashed fighter pilot. Can you believe that? hari abapilote bacu bakoze impanuka bari kuza
Sir. wabyizeye Hoping you have that scouting report on the blue sector. Yes, sir. bari muri blue sector yego nyakubahwa. Zone blue is clear. Zone blue is clear, hano bimeze neza. We double our push from green into blue. Biraza kudusaba ko tugenda tukazenguruka hano tugakata tujya muri zone blue. Lines without any issue, sir. Nta kibazo turiyo nacyo hariya nyakubahwa. Protect Mets from the north. Protect Mets from northeast. Best route, sir. Mugende mubarinde yego nyakubahwa. Gusa umuhanda mwiza twacamo n'uyu nguyu. Bimwereka ahantu hose ki byose. Hey, One of my best, Lieutenant. Duheriye tona mwiza nigeze ngira wakoze fani. I heard you had trouble out there. Numvishe ngo hariya hanze byigeze kukuzambara. Ambush on us. Bari abajinga b'abadage baduteza mbushi baraduhundagura. Guns and mortars. Bari bafite tank 80 guns za machine gun moto bari bazifite. We cleared the sector. Abagabo nka 50 cyangwa 60 ariko twaje kubikemura nyakuba. Byiza. Well, I meant to address both of you up front about a few things. Muze ngira utuntu duke mbereka rero kubera ko ngiye kubahereza kandi kazi mugiye gukora. I received the paperwork for your battlefield command. Nakiriye paperwork cyangwa se ibyo mwakoze hariya shaka kuri battlefield. Congratulations, Sergeant. Felicitation Sergeant. Yego. I don't know what the army's. Nzi abantu baherutse kuroko ku rupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. It's not very common for him to approve a commission like that. Sinzi nimba mu gisirikare bari buze kubyemera ariko komisiyo nk'iriye nyine nawe ugomba kwihemberwa. Paperwork up to division. Muzi ngo ndashimbogo ngo mvuze misiyo ari komisiyo. Kansubiza inyuma mu byumve none. With my recommendation. You certainly deserve it. Urabikwiriye nawe kuyakanuka kanyenyeri. Murakoze nyakuba. Now, Urero, I'm going to have to be straight with you, Lieutenant. Reka nkubwize ukuri nawe Lieutenant. Division has reassigned you pending an investigation into your conduct during yesterday's mission. Investigation? Division bagiye gukora iperereza ku buryo witwaye ejo uri mu kazi muri misi. Bagiye kugukora iperereza. Don't pin the blame for that German ambush on you. Hari abantu bavuze ngo iriya ambush abadage badutayemo ngo yari yatewe nawe. Sir, Nyakuba, that ain't it at all. Nagaruko bimeze. It was them white soldiers that didn't do their job. N'abazungu batagiye ngo bakora akazi kabo neza. White soldiers n'abasirikare b'abazungu batakoze akazi kabo neza. Major Anderson, with all due respect, sir. Mu byubahiro byanyu. I did my job. Cyejo nakoze akazi kanje nagombaga gukora. Ibi bintu nagaruko umva. Give me 3 or 4 days. Mumereze iminsi 3 cyangwa. This charge is dismissed. Ndaza gushaka uburyo ibyo birego bari kukurega ngo ejo warajenjetse byabaye mu kazi babivanaho. And sir. Hanyuma sabagabo banje We'll have a chance to show what kind of officer he can be. Turaza kwereka Red uko biraza kuba bigenda. Red ni urabayoboye. Oya. Red oya. I can do. Simbyitayo wowe ugiye kubuyoboye abasirikare. Report to command post 8. Ni hehe ngiye kwitaba report to command post 8. The other side of camp, they'll take you back to division with reassign. Nibo bari buze kukubwira ikindi uri buze gukurikiza uri bukore. Bisa nkaho bamusezereye mu kuntu. Ejo yitwaye nabi mu kazi n'iki byose. We'll fight this and we'll win. Turaza kurwana intambara kandi turayitsinda. Yes, sir. Kandi umutwe wawe ubuhagaze yego Lieutenant. Yes sir. Hakuno. Osani.
Sorry about that, sir. Babarire kubibaye nyakubahwa. Hey, we don't even worry about it. ntunabigire ikibazo mwana. I need you to take care of the men. Nagira ngo wite ku bagabo banjye ngiye kugusigira. It's yours as they are mine. N'abasirikare bawe nkuko nanjye ari abanje. Uranyumva? But you when I get back. Kandi ningaruka nzagusimbura fresh. Ndabizi. Sawa? Take care. Mahirwe n'imigisha. Sawa. Hakuna amazina nyakuri bamwita Michael J. White. Yarazikiniye yagukiniye Tripotrete batatu bakanganye. Yagukiniye Undisputed zose hafi ya zose zirimo. Rwana na Mutebutsi. Yagukiniye Blood and Bone. Naje kureba hakuno. Bana hakuno. See you again, Lieutenant. Yiza kongera kukubona Lieutenant kirongera gicira hasi. You just don't learn, do you think you're Ako ntago ujya wiga. Cye kurakora ibiki Lieutenant. Cye kurakora ibiki. Sir, it's not what it looks like. Afande ntago kubibona ariko. Do you understand English, Lieutenant? Ako Lieutenant bumva icyongereza baba bafite ibintu bya racism. Yego ndacyumva. That's better. Byiza cyane none. Captain. This is the one. N'uyu nguyu captain. N'uyu nguyu. It's been giving you boys all this trouble. N'uyu nguyu wiri wateza abantu ibibazo. Did I ask? Wewe ziba ari kuziba. Lieutenant? Hari ikintu ngubajije Lieutenant. Ikintu ngubajije. Now the army may have given you that rank, but that don't mean shit to me. Or my boys. Mwana kuba mu gisirikare baguye ipeti ntibivuga kusuzugura nje cy'abasirikare bawe. Place in the back. Wewe uzi umwanya wawe hari inyuma, jyo genda uguma inyuma kandi ubyishimire twabazungu tugenda imbere. Aranamubanira. Sir. Yego nyakubahwa imaze ndore ko ari cyo bikumarira. Ubanira. Muri abirabura tugira kamere yo kubaha muri twe. Cya kintu kivuye kiranamukoma. Ariko nje baduhatere. Tu. Ndakayaga gatariko karuhamye ubwato. Tekereje warababara. Ebyo ukuntu abasivili abasirikare arusha amapeti baba musuzugura ngo kuko ari abazungu gusa. Kinga yarabarebye. Shaho. Fuye yababaye nawe. I've seen that face before. Iyo sura nigeze nyibona na mbere. Cyagenze next. Everybody. Noneho tugiye kujya. Mwese mwumve. Listen up. Everybody listen up. Mwumve mwese mwigire hano. Babwire. There's no right way to say this, so I'm just gonna say it. Ntago nari nemere kubivuga ariko reka mbivuge. Sibyo? Lieutenant Hayes has been temporarily reassigned to division. Nagira mbabwira ngo Lieutenant wari utuyoboye babaye bamuhagaritse by'igihe gito. Temporarily. Tuze by'igihe gito. Bamuhora ikiza. Pending an investigation. Ngo pending an investigation bari mu iperereza nyine tubari kumwigaho gasani. Oya. Now Hayes can handle himself. Waraza kubikemura nta kibazo kibiri. For long he'll be back. Mbere yuko tunatinda hano saba yagaruka. We're not going to disappoint him when he returns. Rero mureke twereke umutengo azagaruka asanga uko yadusize ariko turi. Field radio's cleaned and working by the end of the day. Ndakira ngakazi mugakomeze radio muzihanagure. Understand? Yes sir. Ngiye kunya kuba muranyumva yes afande. Kora kazi. Hey. You boys heard the sergeant. Let's get back to work. Mwese mwumvishe sergeant dusubire mu kazi. No, I'm serious. Shara arwane umwana nje ndi seri. Hakuna. Hey. Ebe. Hakuna. Aje kureba kuri za map za gisirikare. Damn it. Kigali we. Kibazo ki? Something's not right. Hari ikintu kitameze neza. Division a long time ago. Twakabaye twabonye division yacu igihe cyashize nyuma. Hakuna yicariye hano. Lieutenant bana musuzuguye bigeza badanci. Hey gents! Basare! Bitch. Iyo nyana yimbwa. I'm familiar with the area. Hano nje ndamenyera ariko. I can help. Mubishatse mwareka ngafasha. Killed like those other soldiers you. Wa mushenze watwicisha nk'abo wicishije ejo uvuga ngo ugiye kubafasha. On my watch. Mu gihe cyose nkiyoboye wapi? Aso. Get on the radio. Rero zanira icyombo. Hell we are. Umenye ngo turi hehe. Genda uvugire ku cyombo umenye ahantu turi.
hakuno arabihorera aripoye baba bamufunganye umutwe ngo kuko ari umwirabura shenge hakuno do hey Spetsnaz aba yipoye hakuno Dodge Mike Devian wo muri UN yego turakeka turi muri sector 378 Our current location we believe to be 52 degrees north latitude. Tangira kubarangira abasirikare baduduye bari Americans. n'abanyamerika cyane rwose ndasubiramo over Americans. abanyamerika Load up the half tracks. Chill. vuga mu kidaji bana bitegure bajye mu rugamba hakuno abanabo asigaye bari gukurura hakuno What's going on? kiri kujya mbere We working. ziba ariko turi mu kazi What? kuki I said shut up. ndavuze ngo ziba Sergeant, I know it was you. mumbare afande sinarinzi ko ari wowe I can't find a frequency if you all keep flapping your lips. mwese nimukomeza gusakuza ntago ndi bufate sinyari mwabakiri What's going on? kiri kujya mbere He's being reassigned, right? Yeah. Well, bavuze ko ari we bahaye inshingano he yewe got his hands on some radio frequency codes. It sounds like the boys in rero hari frekante za kode za radiyo tuba dukeneye gukurura some trouble. gusa nk'aho bariya bahunga ahantu bagiye bashobora kuba bari mu bibazo turi kumva frekante z'ibyombo ziri guhamagarana zinyuranyuranamo iki Give me that. mpereza hano numva afande hakuno hey abaho bari ntibanahazi ntibazi ko umudage abafite umudage amaze kumenya gufata amakuru y'ahantu bari ebe shyiraho urusaku rwa moteri aripowe Yireto nawe yari asubiye ku kigo arangije agira gutya God damn it, get back to your vehicle. Whoa! we subira mu modoka yawe wamushenze we buretse ariko ntabwo muri kubyumva bakiraho kiva mu modoka mudage yabazengurutse mudage arabafite mudage arabafite bita icyo bita isasu sasu rya mu gitondo ya kanyama red one ini cyari kari cyenda over we under attack twatatswe turi mu mashyamba ndasubira mu over tujye gusura mu mashyamba twatatswe over kasari ha aba babyumva basigaye ku kigo sinikindi hakuno tu mashyamba fire sasu hey sasu yasibye ararasarasiki hakuno za kuri mashini gani mashini gani hey shiramo fana mashiramo bityo bita mashini gani mudaje ukora makazi Kigali we vuga mu kitaje nago nyumva shiramo no cyabashiramo fire yapu shinigani bayishize hasi fande hano fandi Major Major Sergeant Sir. Yakuba There, Bush. Sir. wumvishije Let's ambush go rescue him. tujye kubatabara
can't be sure anyone made it out alive. ntituzi nimba hari n'abarokotse muri bo. If there's a possibility he might be alive, we ariko habaye hari amahirwe ashobora kuba akiri got to muzima. go get it. tugende tumugarura. The authority to send out a rescue party at this time. ntago nafata inshingano zo kukohereza hanze ngo mujye gutabara abandi ariko nyakubahwa. We cannot go charging off for some rescue operation. ntago ibi bintu twabihagarika dushaka ukuntu dukora rescue operation tujye kubatabara fa. City to take and a war to win. we dufite umujyi wo kujya kurwanira tukawufata n'intambara yo gutsinda. ariko nyakubahwa Hayes is a smart man. nta kintu twakora. Hayes ni umugabo w'umuhanga. He'll find a way to make it back. n'aba akiri muzima araza gushobora icyo yigarura. ataranavuga bahita bamubanira ubwo ni nk'abakubwiye ati ngaho sohoka genda. sawa fande. nk'abakubwiye ati ngaho sohoka caho genda. hey kibazo kumbe Hayes ari hakuno. wa mushenzi wari wamubangamiye. oya Easy, Lieutenant. orohamo liyetona. Think about it. bitekerezeho ni ukuri kintu cyamubangamiye kuva kare. kwino hano warugora iki fayo si bucufayo siki. taraza bahita bamutamo faya. mutage samuhereza isasu ryo gatuza arakamena. yabona ko ari ugukizwa n'amaguru ariyo gahunda ikurikiye. abona ko gahunda ikurikiye ari ugukizwa n'amaguru. tinze ugenze gacyano umudage arakubona kandi umudage agufashe. ntamwe nta n'imbabazi. ntamwe nta n'imbabazi. hey aya aramukura wa mwana nawe indege yagwanye. filime itangira muri bukumu indege yagwanye. wa musore nkurikira. hey abana bari mu ndege ari babiri umwe bakabura sindi agasimbuka indege akoresheje parashiti igihe yamuzimanaga. bahuriye hakuno. I don't see any more Germans. nta mutage nkiri kubona mwana. cyiza cyane. You're lucky I was around. cyiza nuko narindi hafi aha mwana. I was doing just fine. cye nari meze neza ariko. You a pilot? uri umupilote? Yeah. yego. Well, I was until I was shot down. nako nahoze ndi umupilote kugera umunsi barasi indege yanjye ikagwa. One that's rescuing you. wasanga ari njye nari nje kugutabara rero. Yeah, I was doing just fine. we ariko nanjye meze neza. Me right on top of me. ni weho wari umeze nabi n'abadage bandi imbere. Into the war. urakaza neza mu ntambara Get on your radio and call in reinforcements. mwigeze uhamagara ku cyombo ngo uhamagare ubufasha se basi? Are you pilots this dumb? Eko abapilote mwese mwamuri ibigo. Radio. We don't have near enough range to make contact. And even if ntari hafi yabo ntabwo nabona ukuntu mpamagara kuri base. we have half the German army between us. kandi kabone nawe byakunda wibuke ko ari abadage bari hariya hirya. urabyibuka? siki kari we. siki. What are you doing? kora ibiki? Hey. we. Stay down. kuma hasi mwana. siki gari we. wakuno. kora ibiki? Still are Germans out there. we haracyari abadage bari hariya ariko. badage se mimba bari. hari n'abantu bitwa abadage b'amadage. hari n'abantu b'amadage. yemba mbabona b'amadage mba mbabona nipo we. Listen up. munyumve mwitonze sibyo? Now the major told me there's nothing we could do for him. Major arambwiye ngo nta kintu twakorera Hayes. Hayes niwe warafande wabo. Basane. Skigari we. Listen, hold on. we mwitonze. We can't leave him out there, Sarge. ntago twamurekera ari hanze ariko Sergeant. That's right. Hayes aracyari muzima. We just don't have the orders, they say. ikibazo nta mategeko badoye yo kujya kumutabara. Skigari we. bana hakuno. dufite kugenda ariko tujya kumutabara. You know what I say? muzi icyo mvuze? I say to hell with orders. icyo navuga ayo mategeko arakijyaho. We're gonna find Hayes and bring him back. tugiye kujya gushaka Hayes tumugarure. We'll find Hayes and bring him back. hakunegwana n'abasirikare babirabura baba bafite umutima w'urugamba. Now does anybody have any ideas for a plan? nta wundi muntu ufite igitekerezo cy'umupangu tugiye gukora. cyenda gifite. Anybody else? undi oyaramanika hakuno. Salty, why are we at the PX? Trust me. Sati kuki tuje kuri PX? wenyizera ariko. You mean the mail sergeant? Thomas araza kudufasha. uravuga mail sergeant umwe wohereza ubutumwa.
mwana ngwino ariko ngwino This. Tomasi You got my money? nzaniye amafaranga yanjye umenyera mwambuye Me? jewe I owe you money. jewe urimo amafaranga mwana You be your own ushinzwemo amafaranga yanjye people. Your own people. mwana nitwe bantu bacu ariko turabirabura basi fata ngutema. Don't stop. we wihagarika kumereza nandi ariko yampereza nayo ngayo mwana inyungu se kutazishyizeho. Take your little $7 then. zana nandi yose yampereza. No money. You lucky it's not more. mwana ukunda amafaranga ariko we I count it in my feet. ugiye no kuyambarira mu maso mwana. Pleasure doing business. byari byiza gukorana nawe business show. Not him. Let's go. We'll find wigendera pana uyu mushenzi nta kintu Hey, I heard about Hayes. nimba ari ibyaheye sinabyumvishije nyamara What a loss. mbega igihombo Damn mwagize. good man. yari umugabo mwiza pe. What do you know about Hayes? Hayes umuzi w'icyo wamushenzi. Hayes Around you, son. zengurutse amaso ariko umusore. Is around here. Look, Thomas. je amakuru yose mba nyafite hano. Look, that's why we here. niyo mpamvu turi Is hano. alive. turakeka Hayes aracyari Go out muzima. and find him. turashaka kujya kumuyiga tukamuzana tukamugarura. Depends. uradufasha cyangwa byaterwa. To choose help. byaterwa n'icyo namwe muri We bukora. need fuel, gear, and ammo. dukeneye amavuta cyangwa se essence, dukeneye amasasu n'imodoka. Enough for 2 or 3 days. byatumaze iminsi 2 cyangwa 3. Gear and ammo for 2 or 3 days. imodoka n'amasasu byabamaze iminsi 2 cyangwa 3. That's a lot of supplies on short notice, gentlemen. With no acquisition orders. mwana mwurumva ibyo bintu nabibahereza batampaye amategeko kwe. Let's go. Sati twigende. Let's go. Apana uyu mujinga nta kintu yadufasha. You boys can use some tank support. ariko mubishoboye mwakoresha nka tank akaba ariyo mujyana. But who is this? uyu se we kandi ninde Arakata Tyrese Gibson nyiri umudomo. ramuzi muri Fast and Furious. muri Black and Blue muramuzi. First Sergeant Warren Cuss. Yeah, muri squad ya his mbere. hangovers up there sometimes. hangover yazamukubisa kenshi. Pays me good. ariko anyishyura neza. Now why would you help us? You trying iki cyatuma udufasha. kill Crouch, right? ntimuri kugerageza kwica Crouch. But we don't exactly have Bariya badage. orders for such a mission. twe ntago dufite amategeko nk'ayo. I've never been too fond of taking orders. we umenya mutarigeze mugera kure ariko ngo babahereza amategeko mwisange yabagonze. Hey. wewe I know what it looks like, man, but more armor? Man, we need to. uko biri kugaragara ariko mwana twabyaye twabyemera dukeneye uriya mugabo ikintu yadufasha. Suppose you show us these tanks. reka tubyemere ko twerekeza izo tanks ahantu ziri izo tank. hakuno hey tugiye kujya gutabara Hayes uyeyo hakuno. Don't let the size of them fool you. sinzi ngo murakunda ingana gute. Can go pound for pound. Take out the front line in a firefight. maze kubyibuhamo Tyrese. California love. Blood and guts. iriya bayita Blood and Guts. That's my baby right there. iriya niyo baby yanjye iri hariya rero. That's my baby right there. iriya bayita Aramu. Oh, I like her. ndanayikunda Real cyane. men out here. Real men that'll put it all on the line. Real killers. hari abagabo nyabagabo barwanishije iriya babicanyi ba nyabo. 2 years in the Georgia mbona wagira ngo irasa nk'icyatsi kuri njyewe. swamps. mu bishanga byo muri Georgia mu myaka nk'ibi. It's in the blistering hot sun. amezi 6 ku izuba rya Texas. Training for war. twitoreza kujya mu ntambara. Almost 9 months training for Germans. amezi 9 twitoza kugira ngo tuzangane n'Abadage. Okay? Follow me. nkurikira nanjye. aje kubatiza nimba ari Burende. cya tanka hariya aje kubatiza tanka. 500 gallons of gasoline. amagaro 50 ya gasoline. Who made that order? ninde wayatumye? That's who. nakubaje ninde wayatumye. shyira n'ibyo washyira. You hold on to that order till I find out what the hell's going on. ninde watumye ayo mabido 50 hakuno? Yeah, we heard about Lieutenant Hayes. Shame. twumvishije ibyabaye kuri Leta na Hayes. bituteye isoni pe. Wasn't too happy about it either. nabonye Red kare ntabwo yarabyishimiye. mwibuke Red yagiye gusaba ubufasha umugabo w'umwirabura ngo amutize imodoka amuhereze n'iki n'ama essence. twese ntawe bishimishije. Fagusinyano. Anything else? Sir, you know about that missing pilot that
Division's been asking about. Ako uzi wa mupilote wabuze Division bari kutubaza. They say he shot down a German jet plane. One of Germany's new baravuze ngo yarashe indege y'Abadage yishira hasi. They say that pilot landed in the same sector. Kandi bavuze kanu uwo mupilote yaguye. Lieutenant Haynes was missing it. Ari naho Lieutenant Hayes yaburiye. Kandi mwibuke barangije no kubona na Karebo tayari bameze neza bari good bari poe. Like this pilot found. Division yakwishimira ko uyu mupilote twongera kumubona. Other search party Hayes could be found. Well, Division would be pleased, sir. But there's no way wenda ubwo ari kumwe na Hayes byanaba byiza kurusha. Division's going to approve redirecting their field artillery when our ariko nta musirikare turi buze koherezayo cyangwa igisirikare cyane. Usko kugerayo byasaba amasanga 36 ariko. Got to tell you that hari ikintu nibagiye kukubwira. Just confirmed his arrival for troop review before I push into Metz. Didn't you serve with him in Africa? Nibagiye kukubwira nyakubahwa. Got to tell you that nagira ngo nkubwire. General Patton. General Patton just confirmed his arrival for troop review before I push into Metz. Yavuze ngo ashobora kuza hano mbere yuko tujya guhura n'abari Abadage ngo turwane nabo. I did. Ntimwarwananye harya muri Afrika cyane. Hey. Byiza. A damn fine man. Mwana yari umugabo mwiza nanjye ibyo nibyo natekereje. Umve. Well, thank you, Sergeant. Wakoze Sergeant we. Wakoze. Wakoze. Safan. Yo karamu nyigwaye nka gift yigumane. Smith. Me line to the 3rd Army. Ndagira ngo mabagare 3rd Army. Sawa. My Jeep. Agire n'umuntu nzanira Jeep yanje, nzanira imodoka yanje. Umbe hakunino. Not trying to. Mwana uri guteza urusaku. To avoid the big stuff. In the woods before. Aya mashyambo yamazemo igihe kingana. Wigeze yageramo na mbere. Nabaye mu mashyambo yo muri Central Park. Central Park. Muri New York. Mujinga we. It's not the same thing, city boy. Hano ntago ariko bimeze wa munyamugi we. Wapi? Hano ntago ari Central Park, hano ni mu ishyamba. Hano harimo amasasu y'Umudage aragukubita isasu mu muhumetso ugahumekera inyuma. Random Mill up the road. Tugiye kujya muri Random Mill tuzamuka twerekeza ku musozi. No, we're not close. Turi hafi yaho basi wapi? Turacyari muri Nyungwe twaguyemo hasi muri Kamira Nzovu kugira tuzagere ku muhanda n'intambara. Hako iteka mwese muba mumeze gutyo. Kone ngaho yakavuza atabirabura nuko mumeze bandes. Abirabura? No. Bucha. Make ground pounders, leg boys like yourself. Ntabwo mvuza abirabura mvuza abantu bagenza amaguru nkawe. Goodbye, city boy. Byiza city boy. Good luck. Bye kandi unime. Dumbass before you get me killed. Ngiye kugutana mbere yuko unanyicisha wa mushenzi we. Hey, get back here. We garuka hano. That's an order. Ni itegeko nguhaye. That's an order. An order? Tegeko. I follow orders to ensure mission success. Nakurikije amategeko kugira ngo imisi irangire. Sibyo? Orders to save a life. Nakurikiza amategeko kugira ngo ntabare ubuzima bw'umuntu. Let's follow orders that will willfully get me killed. Ariko ntago nakurikiza amategeko ngo bize kurangira mbipfiriyemo. Trying to get you killed. Ntago ndi kugerageza kukwicisha ariko wapi? Goodbye, Lieutenant. Bye, Lieutenant. Goodbye, Lieutenant. And don't follow me. Muna nkurikire wa mushenzi we. Baride shumurika. Nyuma jeuka. Kuma mako. Hoya, sorry. Cyoni Kuma mako nago yabirimo. Kumbe hakuno Major Anderson, 760. Major Anderson first battalion muri bato ya 761 ine kuvugana na general hakuno Joraje kuvuga general. I'm gonna need you to stop right there, sir. I've seen old ine kuhagarara aho ngaho nyakubahwa. move faster than that. General we. Sir. Afand. You lost, son? Wayobye mwa. Anderson, sir. Major Anderson 61st battalion. Kuva muri bato ya 761. Expect a lot from those black tankers, Major. Narinzi yuko ari babirabura bagendana na za tanka bari buze kumbe ni wowe. I served under you, sir. Twarakoranye nyakuba. Gashuin Pass. Muri Gashuini. Command B. Muri Command B. 1st Armored. Muri Amadi ya mbere. Gone and Manfield's 15th Panzer, sir. Twari dutwaye 15th Panzer n'ibiriya bitanka nacyo byo babyita za Panzer ya 15. Good. Anderson. Bitekerezo. Yeah. Hell of a fine job you did with those boys in there. Mwana noneho mise nibuka ibintu twakoze turi muri Apene 1. Bakoze akazi keza. We're damn proud to have you. Thank you, sir. Shime bari abirabura ko bagufite mu Rwanda na I have a request. Barakoze nyakuba ariko hari ikintu yangiye kugusaba. Divisional artillery this evening. Bridge section
843. Goro ubushize hari ukuntu byagenze gutya. Sakure hakuno. We're regular Stonewall Jacks. I am counting on you and your boys to get us into Mets. Yiteguye ko we n'abahungu muri kumwe muzamfasha tukagera kuri bari abadaje. Muzantererana. Oya nyakubaho. Thank you, sir. Urakoze nyakubaho aranamubanira. All right, giddy up, goddammit, let's go. Sawa mwitegure tugire tugende. Musinyira ibyamusinyira. Here we go. Hakuno. To. Kansas' last known position? Aha niho hanyuma bababonye. Now I suggest we take Fagan Roadway. Tushatse twaca muri Fagan Roadway. Down this rail line here. Tukohereza tanka igacamo hano. Convene at this junction. Zikaza gura muri iyi rompwe muri junction. That rail line should be just fine. Nyamara bagende ku murongo umwe nibyo byaba ari sawa. What about the Germans? Hanyuma sabadaje. Turagenda nijoro. We might help confuse them. Byanadufasha tukanabacana. Snatch and grab stewards provide service to protect us from the crowds. Nagira ngo tuze kugira gute dukora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo tuze kwirinda turindana ubwacu twirinda abanazi crowds. 0-1100 departure. Turaza kugenda uyu munsi nijoro 0-100 ubwo ni saba zuzuye. Don't be late. Ntimukerererwe. Don't be late. Always on time, son. So, how much is this favor going to cost us? Ibi biraza kudutwara ngerere yifavero dukoreye. I decide that y'all make it back. Ndaza kubifata umwanzuro ni mugaruka. Barabizi yuwakora diro zirimo ibiceri gusa. You can count on. Menye neza yuko turi bujane mwana turajana munyizere. Bagore namwe bagaba. Nimwangiza ibintu. Umwangiza ibintu kumbe hakuno bamubwiye ati ntunankurikire kugenda nimba uri kuri campus kari kugenda ha yinjira muri landmine ntari kubibona to Hassan we wa mujinga we move nunyeganyege you're in a minefield ugeze muri minefield wa mushenzi Kigali Look back into your last step. Ikirenge cyawe gisubize aho uwakivanye yaragiye gukandagira mine. Humeka. Tuza. Okay? Okay. What are you doing? Kora ibiki? We're gonna come on and get you. Jiye kuza nkuvana aho ngaho. Bring you back to safety. Garuke neza ufite umutekano. We, guys, mwiruke muhamagare commission agira hano mwabaginga mu munota umwe. Marongo commission agiye kuza. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Ariko nje ndikwabona wapi ntabwo ibisasu byose uri kubibona wa mwana wewe ntabyuzi hinja kuno aho bagira. I don't want to see anyone here slacking. Come on, move, gentlemen. Tugende kandi mukire vuba. Sergeant. Major. Mail drop off, sir. Mail drop off. I hope we can still. Ari ubutumwa ushaka we have. Nakira ariko ndakeka wamfasha. Ebe hano. Make sure that's delivered on time. Umenye neza ko ubwo butumwa bugendeye ku gihe. And on target.
kandi bugeze ku gipimo cyabwo. Yego nyakubahwa. Hakuno arabana nawe afande. Bahise bamuha ubutumwa ari bwohereza uyu niwe ushinzwe gutanga ubutumwa. Let's go. Tugende. Kujya gutabara afande wabo Hayes. How's it coming? Beze bite mwana? It's like old Thomas make good on his promise. Nk'ubushize nyine Thomas se subizi ko yadusezeranyije nyine. Shiraho. Oh shit. Kigali we. This don't look good. Ibintu ndabona atari sawa. Rwanda vayo. Abana. This mission is unauthorized. Iyi misiyo mugiye gukora ntago nayibemereye. Let you leave. Niyo mpamvu ntari bubareke ngo mugende. I'm afraid we can't do that, sir. Ndagira ngo muhite mureka ibyo muri mu mbabare ariko ntago twabikoranye kubo. Kujya gutabara fani wabo w'umwirabura. Tunegoza iyo tonarete. If you do this, there's no way in hell. Ibi nubikora nta n'inzira izakugeza ikuzimu. Division's gonna prove your bad. Nta n'uburyo tuzigera tugaragazamo ko That's what it takes. warwaniye mu rugamba kugira tuguhereze n'akantu k'agapeti twari kukwemerera. Niba ibyo aricyo biri buze gusaba nyakubahwa. Don't you want to be an officer? Ntabwo ushaka kuzaba officer se ngo uba fande. Don't you want to be an officer? Accommodations in this army for Lieutenant Hayes. Kabone nawe byansaba kugira ngo ntange umwanya wanje muri iki gisirikare ariko ku bwa Hayes nabikora ntago nje amapetisiyo ndwanira. Nibyo natekerezaga sha. You got 24 hours. Ufite amasaha 28. Courtesy of General George S. Patton. I'm sorry, sir. General Patton niwe wabyemeye. Ntabwo ndi kubyumva. Genda ushake Yesu mugarure. Nimuza kubona n'umupilote w'umunyamerika uri hariya nawe mubagarura ni mubazane. Bisa nkaho bwafanda bemera babwiye ati nari bimugende mukora akazi ntuze kunera na fande abadirinje nyine nawe yagiye gusinyisha ibyandika ibukuru cyageka. Mwana uzi n'ikindi ntabwo na misiyo yemewe n'igisirikare tugire bataragira bakagira tujye mu kazi. Bana hakuno kumbe hakuno dodo. Hayes na wa mupilote. It's best to keep your mind from thinking about it. Ikiza ntubikomeze kubitekerezaho. Shaka ikindi utekerezaho. Okay? Kuba ageze muri landmine field. Got one more thing to my case. Ikindi kintu kimwe nari nsigaranye. My wingman wanje. We got him killed. Naramwicishije mwana. Wa mugabo barashe. I tried to take on this new type of German plane. Nagerageje gushyira hasi no ndege nshyashya y'Abadage ngo ni ya drone. This was really byari ubugoryi mwana. Ahagaze muri landmine umenye yanayikandagiye. Should listen to you. Nakabaye narakumvishije Mike. Wa undi batangiranye. Kimwe batangiranye. You intercepted that German plane and gutera hano. He got shot. Yararashwe. Died. Arangije arapfa mwana. Got shot. Died. Ashano. Vanamo landmine yari irimo hano. Vanamo minu uyu yagiye yirukanka nta n'ibyo azahari. Sirikare warwanira mu ndege. A friend of mine once told me the best thing you can do in war. Hari inshuti yanjye yigeze kumbwira ngo ikintu kizakora mu ntambara. It's not fair. Kutagira ubwoba is not to fear. You just gotta let the cards fall where they fall. Ujye ureka ibintu bicaho byagaciye n'ubundi kama mbayambaye. What happened to Mike? Ibyabaye kuri Mike. It wasn't your fault. Ntabwo byari amakosa yawe mwana umusa. Yeah. Rero just make sure to stay on the path that I just made. Ndagira ngo umenye neza ko uguma muri iyo nzira nakoze. Ukomeze ucemo aho ngaho tu. This way. Gake gake ngwino nyine gake gake bucice mu gace. Rinje muri minefield tabizi. Subira inyuma. Ngombe hakuno. Next mile and a half will find the man. Abaje gutabara Hayes.
kuri cya burende do manukanye icyo bita burende tanka. Hey. Listen up. We muretse mwumve mwana. On my command. Nimba bwira ngo mukore iki? We're gonna make a 90-degree turn. Turahita dukata muri dogere 90. Mayiro nkeya. Kandi ninjiri mu bayobore muranyumva. Let's go. Tugende. Hakuno. Hey. Samanya kuri bamwita Tyrese Gibson. Yagukiniye Black and Blue. Yagukiniye Fast and Furious zose kuva kuri rimwe kugera kuri X yejo bundi. Hi. Thomas. Vuyeyo. I said I would have the money. I'm gonna have the money. Narakubwiye ngo nzakwishyura mwana. You just have to realize. Look, just shut up, okay? Zibari kwa mukino. Artillery barrage on grid section 473. Ndagira ngo unjane ubutumwa kuri grid section kane karindwi gatatu. Problem. Sana kibazo. Authorization. Ufite uburenganzira mujinga we. Ndabufite. This is not from division. Ariko ubu burenganzira nago mani iki cyandiko nago cyavuye muri division. Cyavuye kwa General Patton. Call the general yourself. Urashaka umwamagarira? Muhamagare nyine nimba ushaka umwamagarira. Everything seems to be in order. Yeah, I know. Ibintu byose ndabona bimeze sawa. Things is new. Ndabizi nyine. Oh, one last thing. Hari ikindi kintu kimwe gisigaye. Fata hakuno nimba ari Saradine. Wigira ngo utabibonye. Bombe niho yabitse ibice. Wonder how that got in there. Aka amafaranga nari kuzayakwishyura mwana. Wa mujinga we. It's my money. Na amafaranga yanjye ntwaya arayabara neza. Byiza. Amusigira yasigaye. Interest. Ntwaye n'inyungu. Yagurcha. Hakuno. Hey. Ebe. Bageze hano ni babiri ni pilote na Yotona Hayes. Hakuno. You waiting? Yeah. Uno umugore wawe yego mwana. Ifite umutwari umeze nk'agatsima ka kawunga kumbi nayo yifite umugore hano. Come back to me was the last thing she said to me. Yarambwiye ngo genda uje mu ntambara uzagaruke nicyo kintu cyanye mu mugore wanjye. Ni mwiza mwana urakoze umusa. Hakuno bahuriye mu rugamba. She wanted to get married before I shipped out. Je yashakaga yuko dushyingiranwa mbere yuko nzinaha. Sinari nzi ko nzasubirayo. Niyo mpamvu ntabyo muramukunda. I do. Cyane ndamukunda mwana ya I do. Ndamukunda. I should have never left you back there. Sinari kuba nagusize cyagiye mwana. Ububwire ngo ntunkunde. Babarire. Niki cyatumye ugaruka kundeba? Umenye nari ndi gukurikiza amategeko koko. Nibuke Karegezi kumubwira ati umve n'inyuma wa mujinga we. Robert Hayes. Frank Ross. Zinanje banyita Reyes, Frank Lay, nani Robert Reyes. Banyita Frank Lloyd. Biza guhura nawe mwana. Hakuno. Baje kubahiga do. Hey. Baje kubahiga. Do. Kugera imbere baramubona nimba ari umudage. Repair station set up in the town below. Bisa nkaho hari repair station iri imbere hariya mu mujyi. They should be sitting ducks. Ari abajinga bakabe biti. We go in our triangle formation. Tugiye kugenda muri triangle formation, tugiye kugenda dukoze. Right. Hampande shaka. Okay, you move Alamo down to the left. California. Bamwe mujyi buryo abandi bumoso. Genda abaza imbere. Tse hagati imbere ku kuntu tugiye kugenda. Hakuno. Hey. Aya. Iminsi nakora filime. Keep your eyes wide open. Komeze mucane ku maso. Keep your eyes wide open. Iri ku kuntu dukora akazi. Ebe. Hakuno.
November Golf 18 AG, fire for effect. Fire for fact. Hakuno shira gutya Hard left. hard left bahita babacaniraho patara Budage bamukubise bamutunguye Budage akibitekerezaho Budage wari wapariye inzira wari warigize akarakaje bamukubita bamutunguye bagiye kujya gutabara pilote na Lieutenant Hayes aba bacamo bahita bakomeza hakuno icyo bita amasasu wowe hakuno icyo bita isasu hindura burende Hakimu niwe wamenyemo muri iyi filime kugira ngo ikorwe. Hakimu ngo mujye mumuha respect. Hakimu abamuzi baramuzi. Sinabaye nimero ziwe. Umuntu ushaka iyi filime n'indi nkayo jya mwandikira. Hakuno ebe we got company. Mwana uzi n'ikindi ikibazo got company. When did they get here? Just now. I don't think they know we're in here though. Time to go. Mwana bageza no gutinda cyeka basi ko turi hano tugire tugende show bahita baco umbaba nabo hakuno Right here. Hano mwana Right here. Igererezaho vayo Sarge. That road's about 15 yards beyond that bird. I don't see it on the map. Dukomeje kugenda tukarenga yadi nka 15 tukagera inyuma iriya hashobora kuba hari inzira ko ntari kubibona kuri map. Is there? Irahari ariko nyizera fa. Better be right. Kiza ubuvugisha kuri wa mukinga. Kiza ubuvugisha kuri. Hakuno. Show. Bombe hakuno Umudage nawe Commanders, spread out. Bakomanda mwese mutatane. Take and destroy the enemy tanks. Gende muhige tanka z'umwanzi muzishyire hasi. Umudage yari afite igikoresho cyo gihe. Mu Kidage. Bashobora kandi igikoresho. Afite icyo bita igikoresho. Hakuno. Bombe hakuno hejuru bafite n'indege. Y'umunazi. Y'Umudage. Dage. Kirere. Indege buririndwa mu reka jugujugu. Drone ibiki irindwa mu bimu rugamba. Hakuno. Creasy, can you hear me? Over. Konyumba over. Baker. No, guys. Beka. No sign of Creasy. Kimenyetso cya Kesu uri kumva wapi? Hey, check in. No. Hese ari kwitaba wapi? You let me know the second you hear anything. By the way, Sergeant. Nugira ikintu mwumva uhita umbwira yego Sergeant. Hakuno. Hey. We. 473. Traffic 473. Shiraho. Are you out there? Red one, coming over. Red one, coming over. Nakumva over. Red one, anyone out there, over. Hari umuntu uri kunyumva cyangwa? Sati. Kiza kongera kukumva mwana nari mbizi ko kiri muzima. We're at the old red mill, in grid section 470. Turi muri old mill, grid section 473. Ndi kumwe n'inshuti yanjye. Do you copy? Nanyumva over. We're located at the old mill in grid section. Ndasubiramo ukumbi byari kuvuga Umudage ari kumwumva. Hey! 73. Grid 473 mugira tugende. Umudage ari kumwumva. Gasani. Umudage ari kumwumva. Kire tugende mwana. Umudage ari kumwumva. Kureba ko nta kintu mbonye.
arababona bacaho kiraho Here and here. hano na Down this line, we should locate them. tugiye kugenda tumanuka hano duhite tubashakira hafi aho ngaho hanyuma se Chris Fortify our position here and wait for them. You ready for anything? mwitegure buri kintu cyose tugiye mu rugamba mwana iyo mikino yindi muyireke hakuno kumbi indege y'umudage mugende gake basore mukomeze mucane ku maso to twaye igikoresho calm the surface bose muhazenguruke kumbi indege y'umudage ski musubira inyuma bita bita sasu ndege y'umudage I'm on the 50 muncungire mbereke zamuka hejuru kuri mashini gani faya icyo bita isasu son of a bitch mashini gani hakuno aba barabibona indege z'umudage ibi bintu ntabwo ari sawa We got the bazooka? ya bazooka urayifite Make sure Ali grabbed it. Let's get it ready. umenya neza grab nani drug yayijyanye okay muyitegure kuko dufite ikibazo we've got a company mwana uzi n'iki kintu usane ya bazooka okay hakuno indege z'umudage igihe umudage yari yarigize ashwi yari yarigize akari akaje mu ntambara batarajya kure faya bana babiri bagwe mu mudage bamwishoramo karabaye uzi n'ikindi baza kwitsimba hakuno naremeze bite ntabwo twaguma hano wegenda nkomeze ngucungire aba bakiraho bumva amasasu nabo abyumvishije byumvishije inshuro zikubye ebyiri ahubwo double time byumvishe kabiri hakuno shyiramo ka magazine mwana agiye kubayobya uhita ucika oya twe nawe turagumana sawa Dodge baje faya masasu barongera baritsimba sasa arabashirana fata ngutemo utiza icyuma fata ka piste hakuno ka pistori bari babacomye habura rimwe ritanga abiri karabaye masasu mu ishyamba abo barayumva ikintu uri kuba abataje bari kumanuka baza ku muhanda mureke twitegure let's get ready guys reke twitegure hakuno chega kibucice bitsimbye hano let's lay pass uretse babanze baceho bapasinge baceho badenge hano fata nimba ari igitiyo nimba ari iki nonaha tugire bataragira ahita mutera kumbe barabafite Dodge arabafite shunza arareba yitonze to tayari tanka z'umudage barazibona to uzi n'ikindi mutegereze sinyare yanjye
mushaka mugiye kutumaza iki? Barabafite, babafashe babazanye hano, bombe bari kuzirika imigozi. Abo ubwo tayari ni ukubica tu. Badage bakwicaga noneho banakumanitse, ntago bajyaga batunga icyo bita POW, prisoners of war. Fungwa z'intambara. We nawe urumva ryabyimbye se ndimena yewe. Tugire Shira ngwino Kidage. Get the fuck off of me. Tane ibyo bintu byanyu by'ibiganga. We nibikora mwana. Get the fuck off of me. Hey, piece of shit. Temu nchenguke bagiye kumumanika. Cyo kumumanika heyesi. Uramenye. That's the best you got. Cheni cyaje ponti kizo ufite umuntu w'umugabo. Naye bavuna imbavu. Bazimena. Dachi. Kaya marabashe. Chinguka wapo nino. Nago mwamumanika mwana heyesi bari kumujana mu mugozi. Do it now. Amaboko hejuru nona. Babagira ageze tayari bahagire mu gihe. Hey! Kuba bwari bwamurenze umuntu w'umugabo kubona umusirikare arira nk'uruhinja sha. Yari amarira y'abasirikare yagutera mu mwaka yavuze umuntu utaramenyereye kurira. Umuntu buba warakaranze ijisho. Nonaha! Faya! Umudage! Maboko hejuru. Navuze ngo amaboko hejuru. Shatu urwane. Gipfunsi nk'abagabo. Umugabo ndamuzi. Gipfunsi n'umugeri. Uyu mugabo jewe ahita batamuzi. Baramuzi. Ndwanyi nziza muri kickboxing. Ni ndwanyi nziza. Vana icyuma. Shinziwe. Bande bari bamwishe heyesi. Sign him up. Umuzirike. Mwana umusa. Koze umusa. Hano hari abari mu rugamba bahanganye n'umudage. Hanganye n'abato. Basukano. Faya! Tanka z'umudage baziri bubi. Mudage! Akun. Garutse mano. How we doing? It honestly sounds like a winner. Bimeze bite? Bisa nkaho turi gutsinda nkurikije uko ndi kubyubuka. Sabyiza cyane. Biraza gufata nk'umunsi wose sajya kubaho. I repeat, we're at Kate Field and are holding back a German assault. Who's this? Lieutenant Ross. Lieutenant Frank Ross. That pilot everybody's been looking for. Wabona niwe wa mupilote bari guhiga. Niko mbitekereza. Biza cyane shafata imbunda. Koze. Let's go. Tugende. Let's go. Tugende. Za mwana base. Munyumve neza mwitonze. Tugiye gutwara imbunda zabo tubareke. Set up some mortars. Hit him with artillery. Mwana mushyiraho za motozi mu barashushe artillery. Send the third platoon in to mop up. Kandi muhita mwohereza bato ya gatatu. Nona mujyohereze nona send the third platoon. Hey! Hakuno. Sasa agiye kudushirana mwa ibaza amasasa bashiranye n'umudage bari imbere. Hana aragukubita kikarenga umufana. Hakuno. Kumbe burendeye USA. Nyana yimbwa. Nasamani nyana zimbwa batwike. Faya! Ha! Kubisi gisasu. On my count.
nimba barakubara 3 2 1 grenade babatamo bahita babinjiramo utaje ba muri bubi utaje bari muri bubi utaje ba muri bubi yicara muri burende yicara muri tanka zabo nawe kuri mashini gani utaje baramutunguye baramukubita shawo bakira we tanka turapfuye imbere na tanka bazuka ya bamutamo faya chabiti nambara fire mudaje kubise taje baramukubise sigaranye moto yonyine ahantu taje baramukubise soke mwijinga vuyeyo yarakaye I've been feeling same myself. Ndaje mbyirangiriza yinjiye burende hakuno Kigali we private reba mwana hakuno fata igisasu basuka tamo hakurya Lieutenant, ibi ntabwo twakomeza kubigumisha fata imbunda reba ku ruhande hakuno bahita bicomeka akamodoka bacaho bahita bicomeka akamodoka bakomeza urugendo kandi nta gutinda mu nzira rebe filime witonze akantu ku kandi we hakurya iriya we ni Yesu aragarutse afande we wabonye afande agarutse afande bamubonye agarutse ni Yesu hakuno byaba ari ikibazo naba ndaburije mufata umuriro wanyu mwana we mufashe umuriro wanyu hakuno over here kamodoka bakikava mu baragataruye mwana bare baruri mu mashyamba tank iri mu mashyamba utaki get ready on 3 mwitegure nimara kubabarira gatatu yarayibona mu mashyamba Kigali we tugiye kubavana muri iryo shyamba mwabajinga fire pa gisasu tamo Where's it coming from? That was an 88. There's a tiger in those trees. Kiriya gisasu kiturutse muri dogere nka 88 bihishe mu mashyamba nyone yimbwa son of a bitches fire mubarase ubavane Take us out those trees. mwana uzi n'ikindi tuvane mu mashyamba uriya nawe nibyo yashaka yavuze ati ndashaka kubavana mu mashyamba tuve mu ishyamba musoni vuye mu ishyamba safande hese we bamugaruye pilote bamugaruye ufite agafoto ka Shushu Bey amayirafu nyina wa Jambo cyabandi ari ba nyina wa Bango yego yego mwana heya Defensive position kana twitegure nk'abagiye kudefanda bana bratay tugira bataragira tanka ya mbere barayishusha fresh bayimanura hakuno manura tanka indi nayo iva y'umudaji vayo y'umunyamerika pfaya babatamo babashitura ku ruhande kandi y'umudaji nayo ntirasa amashaza barika neza no faya dusasu kuri tanka nta kintu twakora hakuno udajya atuje ahindura umututu w'imbunda wa tanka ye dore icyo bita umututu turabirangiza mwana mukomeza mujye imbere forward
indege z'umudage tayari dore indege y'umudage ngiracurama Red One opa baraduhaye mudage bamutamo umudage baramukubita hagarutse umunwa w'imbunda hagarutse umunwa wa tanka barayihaye nyagasani generali bamuvanyeyo nani liyetona hesi na pilote bamuvanyeyo mu indege yari y'umudage Red Tails man Negro Pilot zile zitwawe n'abirabura abahungu banje hakuno nyagasani Jinga baramuhaye yaramurwaye yabwiye ati kugenda n'abafashe n'ukuriye mu Caritas tuzamushyira hasi baramuhaye hey baramuhaye to tanka y'umudage nguko uko yasigaye tanka y'umudage nuko yasigaye. You are the first Negro tankers to ever fight in the American Army. Ni mwebwe tanka ya mbere y'abirabura ibashije kurwana mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. If you weren't good. Ntabwo twari kubibasaba iyo mutaza kuba murenze. Nothing but the best in my army. Nta kindi pito usibye abahanga mu gisirikare cyawe. What color you are? Sinitaye ku ruhu mufite. As long as you go up there. Igihe cyose mwiteguye kujya imbere mukarwana mukica bariya badage zirenya na zimbwa twese tubahanze amaso ndetse tubiteze mu byinshi ntituzigere dutererana abo bose baduhanze amaso ntimuzabatererane nanjye ntimuzantererane ngo cike amazi mwana hakuno bajya bavuga ngo to die for your country. Ngo nibyo umutima ukomeye kubapfira igihugu cyawe. Patriotic nyine ubugwanira igihugu gikunda. Let's see how many patriots. Reka turebe ngo dufite ba patriots bange cyangwa se intwari zakwitangira igihugu. Zigiye kwica bari abakaritasi b'abadaci. Hakuno na pilote bari bamugaruye. Bitayeri 910. Move out. Yeah. Bana hakuno bana. Hey. Iza gisirikare ni muzibuke bazabakurura bazabakwega. Yenda umusirikare abo mu ngabo zihe ingabo za Yesu. This is him, sir. Uyu nyakubahwa n'uyu nguyu hakuno vuyeyo. Tyrese Gibson nyir'umutomo baramuzi barebye Fast and Furious muzi neza cyane. Sergeant Cassie. I understand from my men. Nakumvishije abagabo banje bakuvuga. I wouldn't be here. Ntabwo nari kuba ndi hano uyu munsi. Utaza kuba wowe. Respect bundi ukwiriye mu maniga. Mugani wa Bulldog ati ibimbuza guheza mu bajuni. Ubwo ndi sini. Hakuno. Amutereye isari. Bebe. Sirikare yakoze ibishoboka wakoze mwana wakoze afande na afande nawe na afande yongeye ahisha kawunga ke na agatsima k'akawunga umutwe umeze nk'agatsima. Subira mu kazi. Let's go back to work. Hey. Dusubire mu kazi ko na filime yacu ari ukugenze bahitaga come out fighting. Ntabwo irarangira we. Now you look like a proper officer. Unone urasa na officer wa nyawe sha. Hakuno mubanire iki byose. Ande. That's thanks to you, Lieutenant. Shimwe ni rye Liyetona niwe wangaruye. Bagiye kugusubiza mu gukora mu kirere se bakohereza indi ndege. Hari izindi ndege ngomba gutwara. Ntabwo nshidikanya uzabikora. Sinzigera nibagirwa. Wantabaye. Tabaye mwibuka uyu nguyu indege yari yaguye. Irimo itangira indege yari yaguze ito mwana muvandi. Naho ziteho G. Naho ziteho. Bebe. Hakuno. Hey! Cyaho
kumutwara ubwo bamujyane muri Air Force. Siose bakuno bana bari barwanya urugamba bari barurangije filime sinzi ariko nje sinzi kakuno yegeze umunyamerika Salad Tales zabaga zifite imirizo itukura ndako filime yacu ari uko igenzeye bahitaga Come Out and Fighting banyitaga karasharamye urumva none tubonane muzikurikiye Frank Loskell and Lots muhitinzi baramuzi tubonane muzikurikiye ciao bye bye aravuga nka bwa radio bumwe bugura hariya ni igihumbi bumwe bw'abana bujyamo nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Hello mwiriwe mwese, ikaze kuri channel yacu Isanzure 250 TV ntuzajya dusanga. Uyu mwumva ni MC Stranger. Ngiye kujya mbagezaho amakuru meza yizewe, amakuru yarinda ubuzima bwawe. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro, amakuru turagenda dukora ku mpande zose, ariko icy'ingenzi uze gukurikira ikiganiro kandi ukirangize. Ikiganiro kirimo ibintu byinshi byarinda ubuzima bwawe. Uyu munsi mbafitiye agashya. Nyamuneka ntuze kuba utari kuri Isanzure 250 TV, kandi wibuke kwinjira na like, ukore subscribe ndetse na share, kandi ujye na comment kugira ngo iyo tumenye ko ibiganiro byacu mwabikunze. Nyamuneka uyu munsi birakaze mu Rwanda, ibintu byakomeye. Ibintu birakomeye, nimubona mbiseka. Ibintu birakomeye nyamuneka. Birakomeye. Rubyiruko, abakuru n'abato, cyane cyane abantu banywa agacupa. Reka nze mbaha amakuru. Aya makuru araza kurinda ubuzima bwanyu, araza gutuma umenya uko witwara. Abantu banywa agacupa, abantu banywa agafanta, abantu banywa izisembuye, abashyitsi bagusura mu rugo, iki kintu ngiye kukubwira muntu wanjye wirinde kuko birakaze. Bari bavuze ngo mu Rwanda ibintu birakomeye, ubwo ni mu ntara zose n'ahantu hose, ariko abantu benshi ntabwo bazi iki kintu. Iki kintu ngiye kubabwira rero mu cyitondere. Nabazaniye hano agashya. Dore aya ni amazi, iyi ngiyi, iki ni ikirahure. Ndaje ndabereka mu kanya, ndaje mbereka ukuntu hari ukuntu ushobora, dore aka ngaka bakita supaguro. Iyi ni supaguro. Murabona neza? Iyi ni supaguro. Mutegereze gato ndaje mbereka. Iyi supaguro, iyi ngiyi ubona, iyi supaguro, iyi ngiyi ihisha ibintu byinshi. Icyo kiganiro tugiye gukora ikiganiro kijyanye n'ibya supaguro no ku buzima bw'umuntu. Ese bihurira he?
mbese kuri bya twarimo tuvuga ngo ibintu birakomeye turabihuza gute na Supaguro ndetse n'aya mazi nabazaniye. Unagombye kuba nzanye agasembuye kugira ngo mubibone neza, ariko ye ntabwo nkanywa, ntabwo ngiye mfata agasembuye, ariko ikiganiro tuza gukora buri muntu wese araza kwibonamo, araza kumenya no ku mazi bishoboka ndetse no kuri fanta no ku bindi bintu byose binywebwa. Abantu rero mukunda kunywa ibintu ugasoma ku kirahure, reka dutangire. Supaguro rero iri gukora akazi. Buriya Supaguro ushobora kwakira umushyitsi mu rugo, wakwibagirwa ikintu mu nzu gato wasubirayo ukisangira urusororo. Ibintu rero bikorwa bite? Ibintu bimeze bite ko abantu benshi batabizi, ujya kumva uri gutaka mu nda ukagira gute ukigaragura. Bantu banjye iki kiganiro ugisangiza abantu benshi, kandi uraza kuba utabaye ubuzima bw'abantu, uraza kuba utabaye ubuzima bw'abantu benshi. Mbisubiremo, uraza kuba utabaye ubuzima bw'abantu benshi. Abantu batabizi nibo benshi. Dore umushyitsi agize gutya aragusuye mu rugo, uramwakiriye, uramubwiye karibu, umusukiye agafanta, ushyize mu kirahure, nawe ushyize mu kindi, wibagiwe akantu gatoya. Twagiye. Katwigendere, ntabwo turi butinde uyu munsi, ntabwo turi butinde. Hano tubafitiye amazi, hano tukabagirira n'akantu bita Supaguro. Iyi Supaguro ntabwo uburozi ntabwo bugihenze. Ntabwo umuntu akigushakisha ngo urajya gutanga amafaranga ngo arakugendera. Kera mu Kinyarwanda ngo nzakugirayo, oya, ntawe ukigira hajya. Aha hantu turahagaze. Turi seriye. Niba ushaka kurinda ubuzima bwawe, niba ushaka kugira ngo ubeho, irinde. Niba ukunda agacupa ukajya mu kabari, icupa ryawe rigendane. Iyi ni impanuro ndi kubahanura, sibyo? Bajya bavuga ngo urujijo rw'ahantu inzovu bitangana. Waba uri mukuru, waba uri mutoya, nyumva. Wowe uri kunyumva nkurikiye uneze amatwi, iki kiganiro cyumve ukirangize. Niba ugiye mu kabari ukavuga ngo ngiye gufata icyo kunywa, menya ngo icupa ryanjye ndarigendana cyangwa ikirahure, ariko abantu benshi bari gucika ku birahuri. Ntabwo ngiye kuvuga ku bijyanye na Heineken iri mu kazi. Heineken ntabwo iri kweranja abantu. Abantu muri kunyumva ngo mugiye kuntera amabuye, Heineken ntabwo ari njye wayizanye, hari ukuntu nabibonye. Hari ukuntu abantu biri gukemura utubazo tumwe na tumwe. Nujya mu kabari ahubwo fazari ifatira Heineken nawe ariyo winywera, hanyuma ntiwirirwe usuka mu kirahure. Abonye ntabwo bari gukenera. Hanyuma rero twagiye. Iyi ngiyi nabanje kubabwira ngo iyi ngiyi ni Supaguro. Hanyuma aya ngayo muri kubona ni amazi, ariko nagombye kuba nazanye ubundi abantu bari kunywa nka karikeri, buriya rikeri, buriya rikeri kuri ino sisiteme iri mu kazi, ni iri mu kazi cyane, ariko reka dukoresha amazi kuko ariyo twabonye hafi. Mbo twagiye. Ubu ni ukuvuga ngo Supaguro, ko musanzwe muyizi, ubundi Supaguro irafata, uyisuka ku ntoki gutya, washaka kuzifungura bikanga. Supaguro ubu nshyize hano ku ntebe, nkasukaho, nkafata, nkashyiraho urutoki, kurukuraho byaba ingorane. Ariko ku bijyanye n'ibinyobwa ntabwo ari uko bimeze. Ku bijyanye n'ibintu umuntu anywa, wasanga no mu biryo hari ukuntu bimeze, ariko mu biryo byo ntabwo ndabimenya. Gusa nagiye nkora ubushakashatsi ku bijyanye n'ibyo kunywa. Supaguro igitonyanga cyayo kimwe cyonyine gishobora kukuraza urusororo. Gishobora kukuraza urusororo, cyangwa n'ahandi hantu iwabo wa twese. Ahantu umuntu ajya ntamenye ibyo ari byo. Hariya ujyayo ntumenya ngo mbeze bite, nta n'urajyayo ngo ahindukire ngo atubwire ngo nabonye ari, ngo azatubwire ati nabonye ari danje. Reka ugiye wese ntagaruka, nuko bimeze. Aho kugira ngo n'ujye ahantu utazagaruka, kugira ngo nk'uwo amakuru yizewe, hanyuma arinde ubuzima bwawe. Twagiye.
agatonyanga ka supaguro ubu ugafite gutya supaguro wenda uri kumwe n'umuntu uragiye ahise atonyanzamo akantu cameraman agatonyanga uri kukabona agatonyanga kamwe aka konyine agatonyanga tugashyize mu mazi amazi yo hano arakonja biragaragara arakonja bihita bigira ariko iyo ari cyo kunywa gahita kirukamo kandi n'ubu urona uramutse umwe ntabwo wamenya ko hari agatonyanga kagiyemo ubu tuvugana uraje wenda ni icupa urabye hari amacupa y'icyatsi kibisi hari amacupa y'umukara hari igihe aba ari ji hari igihe ari oranje ari sitoro ari coca-cola ari iki ni ukuvuga ngo ntabwo biba bigaragara nk'uku nguku uri kubona cameraman abikwereka mu mazi wowe uraje uragotomeye iyo ugotomeye ntabwo kumva n'ubu ngubu hano cameraman agize ntabwo tuno tuntu ntabwo tubona hari ahantu hari agatonyanga kamwe gasa nk'akagaragara ariko kaba kari hehe mu mazi ntabwo usoma ngo ukumve kaba kabaye n'akamazi wowe cyangwa kabaye icyo kunywa icyo ari cyo cyose